Breaking news, Senateri Donatille Mukabalisa yitabye Imana azize uburwayi bukomeye cyane. U Rwanda rwakanguye n'inkuru y'incamugongo urupfu rwa Senateri Donatille Mukabalisa, umwe mu banyapolitiki b'inararibonye bagize uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'igihugu mu myaka myinshi ishize. Amakuru yemejwe muri kino gitondo cyo kuwa kane avuga ko Senateri Mukabalisa yitabye Imana azize uburwayi, akaba yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal Kigali, aho yari amaze igihe yitabwaho n'abaganga. Bamwe mu basenateri bakoranaga nawe batangaje yuko yari amaze iminsi arwariye muri ibyo bitaro, ndetse umwe muri babwiye itangazamakuru ko aherutse kumusura mbere yuko yitaba Imana. Donatille Mukabalisa yavukiye i Nyamata, ahazwi nko mu karere ka Bugesera. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, aho yagaragaje ubunararibonye n'ubwitange mu nzego zitandukanye. Mbere yo kwinjira muri politiki, Mukabalisa abanje kuba umwarimu wigisha amategeko muri kaminuza yigenga ya Kigali IERIC. Yanakoreye imyaka 16 mu muryango w'abibumbye, aho yakoranye n'ishami ryita ku buzima OMS ndetse n'ishami ryita ku iterambere UNDP. Mu mwaka wa 2003 nibwo yatoreye kuba umudepite, maze akora izo nshingano kugeza 2008. Nyuma baje kumugira umusenateri hagati ya 2011 ndetse na 2013. Muri 2013 yongeye gutorerwa kuba umudepite, ahita atorerwa kuyobora inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite, umwanya yagumye kugeza 2024. Yayoboye ibikorwa byinshi by'inteko nshinga amategeko, maze agaragaza ubuyobozi bwubakiye kubahiriza amategeko ndetse no guteza imbere imikorere y'inteko. Mu matora ya 2024 ntiyongeye kwiyamamaza kuko aramaze kurangiza manda ebyiri zikurikirana nk'uko amategeko abiteganya. Uretse kandi inshingano ze mu nzego za leta, Mukabalisa nawe ishyaka rihanira kwishyira kwizana kwa buri muntu ryo bita PL nka perezida waryo, akomeza kugira uruhare mu miyoborere n'iterambere rya politike y'u Rwanda. Urupfu rwe rusize icyo gikomeye mu nzego za politike n'iz'ubuyobozi, aho benshi bazamwibwa nk'umunyapolitike waranzwe n'ubwitange, ubushishozi ndetse no gukora igihugu imyaka myinshi. Kugeza ubu nta makuru baratangaza gusezera bwa nyuma ndetse no gushyingura Senateri Donatille Mukabalisa. Biteganyijwe ko inzego zibishinzwe zizabitangaza mu gihe kiri imbere. Nyakwigendera Donatille Mukabalisa asize amateka akomeye cyane, nk'umwe mu bagore bageze ku buyobozi bukomeye mu Rwanda, akaba azahora yibukwa ku ruhare rwagize mu kubaka no guteza imbere inzego z'igihugu. Imana mwakire mwayo kandi ikomeza abasigaye. Rest in peace, aruhukire mu mahoro. Mbabwira ni Karagace mu nyiracyari mwe Nyabare Obed, nangi n'isoko y'amakuru arutiza amatwi. Obi Time News.